Musesia watinda tanienda kukethia na ndienda nguthoche thini wa kilungitu cha Uiiti ba Mutongo TV na nina wikwacho ni withitwe uendenda kutetheka kumana na unenania uwitu no kailia Uiiti waku muthenyani wa umunthitu oselela wala twatile chuma kithelu yulu wa kansa ya mbua ya maumo na indi daktari atubikisie atubathukanise kati wayo na kansa ya ngai ya maumo na muthenyani wa umunthini uthocha twatiarie imwe nginya muthenyani Faith Makenzi wa Mutunga na daktari Dr. Mato kuma Jordan Hospital ila ikuya musini wa Kitui. Daktari utindiata? Tindie nesa. Yesirenda Dr. Joshua Mato. Ni mtaalamu wa kuita mathina mambio na njia ya maumo na thina cio cikome naka. Aondu ni thina ici vindela ingine kana thina cia kuma ni cia kila mundu wothe. Na yesi miaka na klasi chako. Na kanza kwa mundu wothe isi miaka na klasi chako. Kila kibo ni kumanyika na thina waku tene no yiiteka. Atase twenda tukekwa examine kada usiwe ona twina thina. Na thina ni wakwatika na kwitene tutetheke. Ni mopea na indi chuma kithelu twanena nise utubathukanise kati wa kansa ya ngai ya maumo na ya mbubwa ya maumo. Yes. Kwa tupathu wai unatutabia yulu wa kuma maumo ngino kuma maumo endea. Ndambita kutabia ya ibathukanyo. No sio musia cia Mutongo yumane kana Dr. Matun oneka hospitali no Kitui wetwa Jordan Hospital. Monday na Tuesday na muthenya kwa mbeleli ano akeli. Ndele ngine ba Nairobi Hospital musini wa Ilobi. Hospitali ya Nairobi Hospital kuma wa katatu mpaka wa katano. No mbone kondo kunyao kwekwele kulingana na ondo ibinda ya kwezili. Tuke ondo we wangulia andalili cia kansa ya maumo mbubwa ya maumo na ngai ya maumo kana prostate gland. Ondo na inaele cia ibinda ila ngene kana wetha na thina wa kansa ya mbubwa kana bladder. Kila wona ni maumo mena thakame. Wathi kuma wakasetwa ni maumo na mauma nesa lakini onda ni thakame kuma mwambio mupaka moja. Ndwitha iwe wona omwe wamba hotele mo kwa reba ndo tiniwe no ibindise ni thana abalugile bandu aye na ati ndi kindu aye namba kamene yuma ba. Na nundu etukite thakame to na ati kwa metuke eto semba hospital tene. Isineyo woseo wa kansa ya nyao ya mbubwa ya maumo. Kansa ya ngai ya maumo ndu kana prostate ndu wa na ndu maanda kame o maanda kame ba ye nini na tikile pinda ona libo ama umo ma menyao menda kame anda kame na maithea kana maithea na anda kame lakini mbubwa nundu ni muvuko wa maumo ila mbubwa yoka yusu wa maumo le kota mitu ile ningete kanze sinda kame ne tembuka ne atembuka yambie kuwiyala maumo ko ila wothi kuma ama umo menda menyao menda kame ndei yes. Be kibathukanyo kingi. Kibathukanyo kila kingi ni kwitha ni miaka. Kansa ya maumo kana mbubwa ya maumo no ikwate mundu munini. Ona miaka 300. Lakini kansa ya prostate kana ngai ya maumo ikwate miaka 300. No we mukuku miaka 50 kwendeyo. Kila kingi miaka. Kila kingi ni weola mundu weka. Kwa ndo ala bakalangi neneze akama bara malangi muno ni tubakanga nyumba langi alama kwatangana na malangi kana manyusa askala wela izi muno kwata kanze ya mbubu ya maumo kuti ando alangi musia izi enda nyusa askala bewe 10 kwa muthenya abai batona kana we yendete ekana cio tinseo nunu wa oneka kuonika kanza ya mbubu ya maumo nozi ni kuoninga Izu by shortcut. By shortcut nzi kuonenga yo. Na ndukaze mudu wa kwambe yo kunyasikala na ndawa. Ila yo wao kawa wiweka. Nego. All right. Eka kwita sio nenga thina wa kanza ya mbuwa, sio nenga kanza ya manyu. Kana kanza ya uweme. Na kanza ya ma. Oila sikala usa ni sikala no kwati ya baya ya kanza singi betu ni chao. No ya mabui. Ona ya mabui. Na ya muloko. Ya muloko mumeo muloko manyo mabui na system ndo thili. Ketumi ndo esyuki thana chemicals nyingangi. Ekele kwira sema ita wa nicotine mawe mwanyo escala. Pe chemicals ingisi thana su mwingangi. Sisi eta thino so. Ko kanza ya mbuwa isi yo by the way kanza ya mbuwa niyo nakana muno
kwa thika ya kuma miaka 30 na kanza approach kwa randu meaku kila gin lifestyle depending yolo kuna etho ma battery kukwatanga battery cia makale kuba kuna ngwala kubaka nyumba langi kusovya malangi kunya skala sindu icio onde muba kwatia kanza ya nyao kanza ya mbuya ya Maumao yes Peki wathukani kingi kaisu isu nicio ikipathukanila kwa mundu wa kawaida utona kuelewa nicio na saini ya mbene kuma saini ya mbene kuma nyao kuma mbakame Maumao onthe ne nyao ne mbakame we mundu ume na we mundu muka yes na twasia ikwata ona muika munini ona muika munini yes yes na ikwata kila mundu hii na kivathukani eno ya mundu muka in fact chance ya mundu ume kukwata kanza ya Maumao na mundu muka nundu ume ni 1 to 1 paki vathukani yes prayer sia no ya mundu ume weka kana ya mundu muke weka chances are 1 to 1 although panina ngeume ni makwata ngote nyao kote ya kanu lifestyle lakini kavathukanyo ni kanini yes na tebo vekulu nenda ngukulie kaza ya mbubwa ila ya kwata mundu muka no inya ikeka tuka cervical cancer kana cervical ni kela gali wengi undu twaweta ya ngai ya Maumao yes nienda tuelewe nesa kana nzia ya Maumao na nzia yose na atui kwa mundu muka tikindu kimwe lakini kwa mundu ume nzia ya Maumao na yose ni ciuko jimwe ni asemo cia chune kinu taile kwa kuelewa nesa kana undu tumbitwe mundu ume nzia yake ya Maumao no nzia yose mundu muge bahati nzia izu ciele na atui itinene kuno witha na kanza ya Maumao buwe ya Maumao no ethia ina kwata nyao ucio na banini bisa kwatro si late we muselebi dana yake kila bandu bonde na kanza witha na kanza yose kana ya cervix kana ya uterus bisa kwata mbubwa dana yake very late isa kunundu na atui lakini ikita ikwatene ndaka meundu ikua dienda kile mwe yenda nzia ya nyao nzia yayo iyo thani kanza ya bladder kana ya mbubwa izo dio sini nitho awuswe kalile mwene elungu yasa na ethani kanza yose izo thimbubwa utha awusikalia kalile mwene elungu yasa yes mawana ni oma kanza ya cervix isu yose na ya mbubwa kwa mundu muka kivathukanyo nacho ni chao kibatho niki na jini kulieseo aone minie kwaza ni kana mwo ne masemu ya siri ntubitha na muno kanza ya cervix kana yose ikwata ibeti lango na kibeti kuni kiwa andoni na nzika kuyange wali ukwata usi wacho na ciana ciacho ciana cia ume kana ciana cia yetu na mabitha muno kila dalili ya mbe wamba kuona ila ya mbe pyu na wone kana kanini with ya wetha na musee waku uyona kathakame mwa kwa mai mwina musee waku uyona nyao uyona nthakame yoka na tibinda ya mwai thakame ngu ya mwai yoka wikwata nesa patena thina mwezo itho imwe mutumia waku wikwata nthakame wikulia ni chao kiende we kalanga wambia kuona kiwu kikuma kukwaku nini sia kamona discharge kana kiwita kawaida ti kawaida pegila cha kawaida na kila kitenya kitecha kawaida ila wona wina uthithu mwingangi sehemu ni ya siri kote kawaida enda wana daktari ndoketele ni wisi ndo ba wili ro mundu muka ko ila weza kuona uthithu mwingangi kawaida kote ndo ba wili ndoketele enda wana daktari usisi ti lazima the infection akamagila sema discharge kana kiwu kingi kwa mama ni infection ti lazima mabindangi baetenya ete infection wedi ni cancer kiwu cha cancer kibana kamunyungo na munyungo wa timo seo ko ila wana discharge isu yekuma kwa kuna ina munyungo na munyungo litamo seo enda wana daktari na wona ibi kwa discharge wo without nekata unameanga munango iwane ne banga dalili ya mbepyu ni wetha na mzee waku uyona nyao uyona thakame paiki ndugi kuona uma nesa mrango ndani nyao ni sawa sawa na matonyo bathukania takati wa itu city infection akila kisuko cha UTI yes you kizunga ja UTI na gugu si andu ama matukwane the na uonde okay there umanyini mwingi lakini ukuelewa ni kunini umanyini na mwingi lakini tukuelewa kila tuenena yes yela wakwata infection na ange maimeta UTI nesiendo sike pathokanyo muno luka kwa mundu muka kwa ngelekanyo mundu muka bana nze ile
penzi ya Maumao UTI mean urinary tract infection. Which means uwausu ya ni nyao ya Maumao. Alright? Isn't it UTI kisungu? Mundu mugenzi yao enze ile ya Maumao na ya kusia. La usia ni different. Kwa infection inziani ya mundu mukaya ya kusia te UTI. Ni genital tract infection. GTI. Na isu ni sexually transmitted ni kwata nawe. UTI kwata nawe. Nienda tueleana kikamba. Mundu mukena UTI nda kwatia museye wakana munyana naye. Nundo system isu tiyo yikara. Tiyo yemwe. Nenzi yenge kibathokanya. Lakini ena infection nziani yake yose isu nukukwate nyao munyana naye kana museye wake. Ila tumeta sexually transmitted disease. Na discharge kana kiukela chuma nundwa STI sexually transmitted infection ni different na kila chuma nundwa cancer. Yes. Cha cancer kiva kikingi na kimunyungo. Na chuma uwausue kale lungu yasa. Kikingi chuma ametuke. Na mabinangi kimunyungo lakini ti offensive. Ti mudhoto nyao toa cancer. Yes. Ndizika na usongea. Ni wakwate kila na laweta. Ni kwate ni maelewa kana ikigu. Yes. Kwa kimoja ile dhaki kingi kila cha kawaida. Yes. Ile dhakate munyungo bebangibe na munyungo. Sio mtaisi. No kunyewa. Nituke tapa. Ila tuweta munyungo. Pia ndo mata nyungi yake. Makali wale marashi megana marashi. Ona baikangwa nyama mena kana bejo kana bekangwa. Kana be kitungu. Kwa munyana unuko twana kuwa smell ya kawaida. Ile kutabye. Evande kuukia ni kwa niwe kama nyukate nyao. Kata kawaida. Enda wana daktari. Alright? Kunye wakuka nundwa itumi itatu. Na isu ni somo ye asa lakini kitoko wetu kwa kube. Woka wakwata infection kana uwau wa sehemu ya kwa siri wa thina itwa yeast. Wambe ya kunye wa mundu mwaka. Na yambe ya kona kindu kili dija itilekangu kana kamu kiyuma. Usunu wawela izo na rele kutayalema. Hizi infection ya mudambu wa yeast. Kwa alama usisi ya yeast ni la tutumia ila tukuwa maandasi. Ile tuma tuimba. Hizi ni yeast. All right? Yunja mzizu si usini kwa kusiva hapo. Nyingi muno magunia maingi pyo. Na didi na kwenda siva, kwenda sivo. Sele sivo. Na si faida muno sivu kwako. All right? Si faida bizinya sivu kwako. Nisi ituma hapo wethe ya kimeukila kipo no byobulo ipo no siaye. Igetha ipo to ndi atusia. No ndi ambe ya mundu ome alikapo ne pomo ya mbomea. Ikuya ibandu itambia ikata. Ikuya bo. Kope ma weola sikata. Ikona si yeast. Lakini ina mayoka yongeleka kuliko kawaida. Ituka infection. Yambe ya kumultiply. Na iki atutalukunene. Na ile yuwa mina kuma wila nakwa. Na nunyewa. Ukewa wenyewa na wewe ndo ndo lija kwa kwekara othwe. Na wa mina kuma uitu wengi la lakitwe. All right? Nundu imeeta ba yeast imeeta kunde. All right? Kwa yuka ila population kano sawa wazi ndizo wekara wongeleka ni chao no katika songi atwasio nundu masani na makala na ndi musese katwa dio mwana kanini tusikethe twene na kumanya muno iyulu wa Maumao alama kwa tanzia situ sia Maumao andu gathiba asante tusikethe